یک اندامن ویشانده کو اوجی ایرو دوی چالاکیا لحسکه ده بشدار بولگل فوزا یوسف برسان حریب برسومه کو اندام شانده دانستادنان یا ریوبریا خوستره جا قامشلو میوانه میا برزف دما باش بسپاسون میوانه رو داوینه. مساء الخير لكم. دوگلکی بخیر هاتی. پیام سرکی یا کو وخوست ایرو د جوینا و نقاش ده یا لحسکه بگهینن چه بویه؟ راح يكون ترجمة للسؤال إذا ممكن. اگر هفکار من پرسیار ورگرینن بو زمان عربی بو میوانه من جو کش مفهم بکه پرسا من او بو پیام سرکی یا کو خواست ایرو د جوینا نقاش یا الحسکه بگهینن چه پیام بویه؟ باش دیارکو دنگه ورگر باشه برستان حریب دنگه ورگر تیتا که از پرسیارا خواه بکم باش پیام سرکی یا که ایرو خواست بریکاوی باشه بریکاوی چالاکی یا لحسکه بگهینن چه پیام بویه؟ درباره وی جوینا کو افرو لحسکه چه بو دیگل نوینرین سازین جواکی سیویل بو گلک پرس هاتن باس کرن و زلال کرن درباره دانشتاندن کو دیگل حکومت دمشق دست پیکریه هر واسا درباره همو او سردانن کو هاتنه کرن آنکو هولک بو کو شفافیت هبیتن جبال لیجنا دانستاندنان دیگل همو پیکاتین جواکه باکر روشالات سوریه دیگل نونرین پیکاتیان دیگل نونرین پارتن سیاسی و سازین جنان و دیگل همو لایانان ام هول ددن کو وان هایدار بکند برف پیشچونن دانستاندنان و سودج پیشنیاز و پیشنیار وان و بیرو بوچان وان ور بگیرین دا کو چاره سره که ببینین با پرزگری که نابرا اداره خواسر و شامه و چهار سرکرنا همو پرزگری که سران سر سوریه با مگرینگن و ام سودج وان جبینان برستان حریب ایرو ده نوا ویرونشنه دا و بحثا یکرنا دموکراتیک یانجی تفلیبونا دموکراتیک یا سازین ریوبریا خواسر کر برسا من اوه گلو شام ده برانبر ده چه پیش نیاز دکه و هون چه رد دکن قبول ناکن گلو شام هلوشاندنا تمام یاوان سازین و ورادس کرنا وان دخوازه؟ يعني ما تبين خلال الجولات ياكو د خلين در بازبوي دا زلال بوي و در كفتي بوما بحل جميع المؤسسات هندك كز للشامي دخازن كو همو سازين سيفيل ين سربازي و بين هلوشاندن او هوسا دبينن كو تفليبون بفي آوائي بيد نطبق هذه الاتفاقية لغوري او ركبتنا كل دهي آدار هاتيا واجوكرن ام دخوازن بيتا جبر چكرن لي او وسط الجهن وماشي تيكاش ناخوها لسر تبليبونه او خالقا گرنگي و بنگهينه گلک آنکواتان هانا کو کل سر به خاله هیا بگمان امواس هاد بینن کو تبلیبون سازیان بواتا گردان آوان سازیان دهتن دیگل سازیان همبری و لشامه بیکو اف سازیان من روبریا خسر بهن هلوشاندن ام دخوازا نناوندی بوند کن بوی آوایی بوی شکلی
كو سازين يعني من أبناء المنطقة سازين ما وكخوا بمين سازين ما جالية خلق نافچه بين بيك آنين ونراتيا همو چين وتوجه نافچه بكن بيوستا اف سازين بدره وكخوا بمين وبهنا باراستن وگلك آگرنگا كو بسر بانجي گريداي بن بسازين شامه و ام نداخوازه سر بخوبونه تمام دیکن لی ام دویشن کو پیوسته سازین رببریا خواسر رول هبیا دگل سازین شامه بی آوایی ام گرتنا آخا سوریه بپارزن کتیا گل سوریه بپارزن و خوده نکه هر ململانه که دهاتی چه به اف یک دیبیت بنگه ما با چهار سر کرنا پرزگری کان با آوای که آشتیانه می دانستان دیگر شامه بکن هیچ بجارده یک دین منینه با چهار سریه جبلی چهار سریه دانستاندنان لوراجی یا کدهت داخواست کرن ام دبیجن اف دانستاندن دیده زحمت بن لی نه مستحیل بن و ام تکزل سر پیویسیا سر کفتنا وان دانستاندنان دکن بطایبتیجی که ولاتن چاودیر و گارانتی کار هنه دوان دانستاندنان ده و آماده بوناوان دی رولک ارینی هبه و دی مهام بده برف چاره سران که لگوری آست هیوین گل سوریه و بشردی همو سوریه دابید پشتی 5 گرن دانستاندنان 5 گرن جوینان بأوايك فعلي حتى نها تشل السر عردي بيك هاتية أنجامي ويل السر عردي تشنا طبعا يعني لا شك بأن هناك يعني إنجازات تحققت بگمان دستکفت هنه ما دستکفت هبونه لسر گورابانا منها يعني وان دستکفتان گرنگیا خواه هنه شيخ مقصود والأشرف اگر هم باسلی گرکن شیخ مقصود و اشرفیه بکن بما يخص که رکفتن لسر ونهاتیا کرن هر وسا رکفتن آتا کرن لسر آزاد کرن و به هف گورینا گرتین هر دو آلیا هر وسا لسر بار پرورده و ناوندن ازمونان لباکراشالات سوریه لبرجواندی آخواندکاران رکفتن و لهفته گشن هاتا کرن و آگر بستا که هی با آوائی که گشتی هرچنده که هندک جاران شر درست بله بگشتی آگر بست هیا آگر بست هاتیا پاراستن دناف برا هر دو آلیان ده و ام حول ددن که اف آگر بسته بیت آگر بسته که همیشهی و یا بردوام و ددم دهاتی ده هیچ شرچه نبه مجرد الجلوس والحوار هذا بگمان تنه اگر اف دانستاندن و دانشنه هبن دبیت دلنیایی یک گرانتی یک بوگل سوریه دا که بزانن که دانستاندن بنگه نه زمان چکی بگمان گلک پرسندن جی هنه که حتی نها کار لسر نهاتیا کرن کار وان هاتیا روستاندن آنکو رنگ گفتگو هات بیتا کرن لسر هندک پرسان لی هات بنا روستاندن بون لسر حسده و آسایشان افخواه آبوری پرورده آنکو گلک ملفندن هنه درازینگن سنوری آبوری بگشتی همو جوان دوستیان پیوستیان به دانشنن زیاده تر رونشنن زیاده تر دانستاندن زیاده تر دا که بگهینه لحب گشتنه دیگر شامل تبحثا پرورده که رسالانو یا خواندن جی نزیک دبه دخوازم وی بپرسم لنافچین ریببریا خواسر دیتن خواندن بری بازن ریببریا خواسر وکه بری بچه یانجی دی دبستان حکومت بری بازانو یا شامه دیسان پروسه خواندن لی بردوام بکه طبعا نحن كنا ننتظر يعني أن يحل هذا ما چاورد کرد که دوسیا بیت چهار سر کردن و پیوست چهار سر بو بیت دیتن پیشی سالان و خواندن دست ببکه چونکو دوسیا که گرنگه
لێ بگشتی ڕێڤەبەریە خواسەر سیستەمی خۆی تایبەتی خواندنی هەیە و ناوەندên خواندنê بەردەوام min li ser vî sîstemî û êk ji daxwaziyên lîjna hevbeş ew e ku şam danpêdanê bi şehade an ku birwanameyên îdareya xweser rêveberiya xweser biketin heta roja îro ev e êkeş daxwazên me yên sereke lê digel destpêkirina danûstandinan dê hindek xal hebin ku dê giring bin di demekê diyarîkirî de bêne çarserkirin bo nimûne ev dosye dê ewlewiyeta xwe hebe di danûstandinên bihêt de lê li gorî minhacê rêveberiya xweser ew sîstem dê berdewam hête bikarînan di sala xwendinê ya bihêt de. Kehrabel cemêvanê min qut bû. Hîna jî pirsyarê min mane ku ez jê bikim. Eger kehrebe vegere ez ê pirsa nenavendiyê jê bikim, gera şeşem ya civînan kengî tê li darxistin heta ku baş. Birêsan Herîb te behsa lamerkeziyeta îdarî kir, nenavendiya îdarî kir. Hikûmetê divan civînên derbasbûyî de ev yek li pêşkêşî we kiriye, pêşniyaz kiriye ku gotûbêj li ser bê nekirin? يعني هذه إحدى النقاط ذات الأهمية. Evêke ji xalên giring bi rastî û êke ji xalên alozên nava danûstandinan. يعني ما بين اللامركزية التي Navbera ew nenavendîbûna ku em dixwazin û ew nenavendîbûna ku şam dixwaze ciyawazî heye bi rastî. عدة نقاط يعني Gelek xal hene, gelek hûrgulî hene li ser vê çendê ku tewereke giring e. لم يحصل حقيقة يعني حتى الآن Heta niha hîç rêkeftinek li ser vê çendê nehatiye kirin û ev dê bi êk ji xalên danûstandinên bihêt ولكن بالنسبة لنا هي lê ji bo me vê çendê giringiya xwe heye bêguman em النظام المركزي sîstemê navendî red dikin التي كانت û em wê nenavendîbûna ku li demê Esed hebû em wê red dikin ew ku bi yasayê 107 hat bûye sepandin çunku deselatên nenavendîbûn li wê demê gelekî sinûrdar bûn û hikûmeta navendî gelek destwerdan di nava parêzgehan da dikir an ku ew nenavendîbûn jî em naxwazin em wekû Sûrî hîviya me ew e ku nimuneke nû mînakeke nû hebe ya rêvebirinê li gorî xwestek û hîviyên gelê me bin li Bakur Rojhilatê Sûriyê û li gorî xwestek û hîviyên gelê me bin li navçeyên din ew xelkê ku hez dikin û dixwazin deselata wan hebe di nava navçeyên wan de û bikarin karûbarên xwe bi rêve bibin û nûnerên xwe helbijêrin bê ku destwerdan û rênmayî li Şamê ve bi wan bên û bi ser navçe û parêzge û herêmên wan de bisepînin. Ev êk e ji xalan û şêwazê hukmê bihêt li Sûriyê giring e bo me û me mînaka xwe heye ku mavê 10 sala em cîbcî dikin û bikartînin vê mînakê em dikarin li ser kar bikin û ava bikin gorankariya em dikarin bikin lê nabe em vegerîne em paş ve biçin û em paş ve biçin vegerîne ser sîstemeke merkezî. Amadekarî ji bo hilbijartinên encûmena gel tê kirin. Gelo yani mersumek ji aliyê serokê Sûriye derketiye. Tu peywendî bi rêveberiya xweser re hatiye kirin ji bo ku komîteya bilindiya hilbijartinan seredana navçeyê we bike bi taybetî navçeya Cizîrê û wan desteyan pêk bîne ji bo ku endamên encûmena gel hilbijêrin?
يعني هذه النقطة يجب النقاش عليها. پێویستە دانوستاندن لەسەر بێ خاڵێ بهێتەکردن لێژبەر و ئەف دانوستاندن هەتانەها ئەدە ڕاوەستایینە پشتی و شامێ ڕەت کرد گەڕا بهێت یا دانوستاندنا بکات کو بڕیار بوو لە پاریس بێ لە دارخستن لێ دەرێ مەدکاری دانوستاندنا سەر وان پرسا بکەین کو ئەف پرسێن بلەزن بڕاستی جبر او دمه هاتیه دیاری کردن با هلبجارتنا انجمن گل آنکو پیوستی اوی گلکی به دانستاندنان هبو و ما هلوستک پیشوقت نیه سر بشنده پیوستی اوی به دانستاندن و دانشتنه هیا حتی کم هلوست خورا بگینن أيضا من النقاط العاجلة التي تحتاج هر واسا پیوسته او خالندن شی بهن دست نشان کردن و دست نشان کردن وانشی پیوستی برکفتنه هیا اندماج حقيقي دا کوام بکارن بگهینه تبلیبونه که راستقینه نکیا پرسا داوی بکرتی برسوان بده تدمک تاریخک جبو جوینا به هاتیه دست نشان کردن گراششم حتى لم يتم حتی نها دم و نهاتیه دیاری کردن دم گرا بهت نهاتیه دیاری کردن و ام چاورین برسوا شامینه داکو جه و دم جوینه دیاری بکد پشتی کو جوینا پاریس جالیوان و هاتیه رد کردن بالنسبة إلينا يعني من المهم أن نبدأ جبوما گرینگه ام دست به دانستاندن بکن و دانستاندن بردوام بن و ام گهینه رکفتنان کل بدلی هر دو آلیا بن و بدلی گل سوریه با و بکارن رکفتنا دهی آدار جب بکن لكن بسبب هذا التأخير جبر و درنگ کفتنه رنگ ام نگهینه همو ارکن خوا و نکارین همو ارکن خوا دوان چند ماهان در جب کن لی نابیده پرسگره که مزن اگر هندک هیوین کم درنگ بکوین اگر لداوی ام گهینه چهار سران کو دبر شما دیا همو گل سوریه و از گلک اسپاسیاتت کم برس سرحری برسوم اندام شاندا دانستاندن یا ریوبریا خسر جا قامشلو تو میوان روداوی بوی تو گلکی بخیر هاتی سپاس باشی